Da kajing bitar shla halor kajing dawa klem nongrim jong u Dr. Mizanur Rahman Kazi, u MLA jong kaseng Trinamool Congress Party na Rajabala constituency, kidekhat jong ka Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy, kilathang ya kadurting shop jong ute u MLA ha kajing yalang balalong ha Kleriat East Jaintia Hills District ha kasngi balang. U Dr. Mizanur Rahman Kazi, u MLA na Rajabala, ula pinmi hakilat pathai kubor ya ka jingdawa jung u badai banbu ne mangkerpang hadu 100% ya ki unreserved ha ka Meghalaya State Reservation Policy. Ka Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy JCCRP, kabakenthop ya ka Jaintia Students Movement JSM, Jaintia Students Union JSU, East Jaintia National Council EJNC, kasenjuk wahesh nong ri Jaintia bat senjuk wahesh nong Jowai, kalabeteng ya ka jingsong kalan mengor kabalalong ha Kleriat ha kasngi balang. Yung ipasak dur ya sing. Kita tadi le. Kita dong niu. Yang beli nak pergi ke Pokoro. Yang kita kejupan bahak yang ya kan itu. Tribal. 100%. Yang kita dia yang kam di khot dan di kinong yalam jong agency. Dur bat thang le ya kan dia. Ya dur yang Ta kubule jibon yang kita khot yang ke agency ku pada thang yang kedur yang utu MLA na Pokoro. Kani ke jingthang ya gani kedur yang uni MLA na Pokoro man ba kadak kacin wa ikam ke JCCRP maham jori ya kam gini ki MLA ki wat perchang the pja le ne the datha ya gani ke jingi ki dewa perchangi wan ra ya kita ki jingdewa ki wa lepau jai lepau kom do ne benta wa u penjajai le ne pen kurmal jingmut ya ikam ki